Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Gado Usop i danas, kao što možete vidjeti po naslovu, radimo nešto novo. Ja i Balkan Sage smo se dogovorili da napravimo novi serijal, a to je upoređivanje One Piece likova. Šta se dešava u ovom serijalu? Pa odaberemo dva lika, ili vi u komentarima odaberete dva lika i mi ih upoređujemo ko je jači u odnosu na četiri njihove kategorije, a te kategorije jesu haki, devil fruit, brzina i inteligencija. Znači te četiri kategorije ćemo ocenjivati ocenama od 1 do 5. Na kraju ćemo reći naše mišljenje ko je jači i na osnovu tih ocena možete sami da procenite koji lik je jači. Sad kad sam objasnio ovaj serijal, za prvu epizodu smo se odlučili da radimo ko je jači, Enel ili Katakuri. Ja radim Enela, on radi Katakurija, tako da kad sam objasnio ovaj serijal možemo krenuti sa samim ocenjivanjem. Prva kategorija na listi jeste haki. Sad za svaki haki ćemo dati po jednu ocenu i na kraju ćemo dati finalnu ocenu za haki. Što se Enela tiče, Enel ima nevjerovatan observation haki koji je na ogromnom nivou i jedan je od najjačih observation haki u cijeloj seriji. Naravno, Katakuri za sad ima najjači observation haki u cijeloj seriji, tako da moja ocena za Enelov observation haki jeste 4,5. Dvoumio sam se između petice ili četvorke i onda sam se odlučio da stavim 4,5, 5 ipak malo previše, Katakuri više zaslužuje tu peticu nego Enel, tako da ocena za observation haki jeste 4,5. Što se tiče armament hakija, iskreno nismo vidjeli da li ima, ali ja iskreno mislim da ima, jer čim ima observation haki na toliko velikom nivou, verovatno ima armament haki barem na nekom pa baš niskom nivou, ali mislim da ga otključo i tako da je moja ocena za armament haki 2. Znam da se nije pokazalo, ali jednostavno na osnovu toga koliko dobro koristi observation haki, koliko ga je dobro usavršio, mislim da ima barem neki armament haki bar na nekom niskom nivou, tako da kao što sam rekao, ocena za armament haki 2. Conqueror's haki iskreno mislim da nema, tako da što se tiče Conqueror's hakija tu mu dajem 1 jedinicu. Što se tiče finalne ocene za njegov haki, to je 2,5. Najviše razloga zato što nismo vidjeli druge hakije, ali opet Enel ne može ni da parira Katakuriju što se tiče hakija, jer Katakuri ima jedan od najjačih hakija sve ukupno u cijeloj seriji, tako da ponavljam, celokupna ocena za Enelov haki jeste 2,5. Što se tiče Enelovog Devil Fruita, to je Gora no Mi. Jedan od najjačih Devil Fruita u cijeloj seriji, zasigurno, ako ne i najjači. Lik može da stvara struju, može da stvara munje, može da, bukvalno malte lik ne može da umre, može da resetuje srce. Lik je nevjerovatno jak, to jest Devil Fruit mu je nevjerovatno jak. Katakuri jeste probudio svoj Devil Fruit, međutim vidjeli smo da Enel u onoj finalnoj borbi protiv Luffy se pretvorio u ogromno stvorenje, što je već veoma me podsjeća na onog Budu od Sengokua. Osjećam sliku na ekranu sad na šta mislim. To je nevjerovatno, Enel može da stvara dosta stvari s munjom. Međutim, opet, još nisu vidjeli da je probudio Devil Fruit, ali mislim da ono što je uradio nešto slično Awakeningu, pošto za sad nismo vidjeli ni jednu logiju koja je Awakenovala Devil Fruit, ali sve u svemu što se tiče njegovog Devil Fruita daću mu definitivno peticu. Što se tiče njegove brzine, definitivno tu također ide jedna petica, jer ovo je jelte munja, jedan od najbržih likova u One Piece, jedino možda ko je brži od njega jeste Kizaru, ali definitivno je jedan od najbržih likova u One Piece-u, najviše zbog svog Devil Fruita. I što se tiče njegove inteligencije, pa tu sam se dosta dvoumio. Enel imao nekih dobrih stvari, međutim u nekim situacijama je ispao veoma velika budala. Tako da što se tiče njegove
njegove inteligencije, dvomio sam se između dve ocene, pa sam se odlučio da mu dam 2,5. Trojka je možda malo previše za Enela, jer ipak Katakuri je mnogo pametniji od samog Enela. Enel je imao dosta postupaka u kojem je ispao budala, da te postupke nije uradio, možda bi i uspio da uništi Sky Island, ali jednostavno daću mu 2,5 od 5. Tako da, završili smo sa ovim ocenjivanjem. Po mom mišljenju, po mom iskrenom mišljenju, mislim da je Katakuri malo jači od Enela. Znači da su fazom maltene jednake snage, ali da je Katakuri malčice snažniji. Nešto na foru tipa kao sad u ovom trenutku Luffy i Katakuri. Maltene su iste snage, ali Luffy je malo jači, je ista stvar. Mislim da je Katakuri malo jači, i to samo zbog hakija. Da smo vidjeli više hakija od Enela, Enel bi definitivno bio jači, ali trenutno, pošto nismo vidjeli toliko mnogo hakija od Enela, je jači Katakuri. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa. Klip od Balkan Sage-a ćete imati u opisu, on je ocenio tamo Katakurija. Moći ćete i vi da kažete, to jest po ovim ocenama da vidite ko je jači. Pišite mi u komentare vaše mišljenja ko je jači i pišite ideje za nove likove koje da upoređujemo. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se sviđa, obavezno ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada vas pozdravlja God Usopp.